slušaj, trebao je, brate, ovo preparkirati. Kako? Vidiš, zauzeo si u dvije platforme. Pa što se uparkirao je? Pa dobro, parkirao se ti, ali treba se preparkirati. Ti kad se uparkiraš, onda neko dođe i kaže dobro ili nije dobro. Ja kažem nije dobro, jer sam zauzeo dvije platforme. A ja kažem dobro je, parkirao sam. Čekaj, ne pa gledaj, imaš oči, brate, vidi, gledaj. Treba to malo preparkirati, razumiješ, da bi bilo bolje. Ajde, slušaj. Najvažnija stvar koja se mora uraditi je organizacija. Ja ću se popeti ovdje, ti ćeš upalit kola, kad zvizdem, ti stani. Jel jasno? Znači, praktično kad ti... Kad zvizdem, ti stani, gotovo je parkiranje. Ajde, dobro. Ajde, ajde. Ajde, pal ga odmah. Ajde! Nazad, Boranu! Nazad, Vukadine! Ja. Što uradiš? Stajem. Pa kućeš? Pa stajem. Stajem. Pa kuć krenuo, Boga jebo, dragi. U kafanu, pa što stao? Pa stao sam, jebo, jesi zviznuo? Ko je zviznuo? Pa ti. Ja zviznuo? Ja. Jesi ti normalno? Pa jesi ti normalno, jesi zviznuo? Pa kako zviznuo? Pa ne bi zviznuo, čovječe Bože, nisi se pomakio od 20 centi. Ja nisam zviznuo i nemoj, molim te, prav problema. Onda ja nisam čuo, izvini. Pa nisi čuo, pa to je... Aj, ne valja ti linija, jebote, vidi liniju kakva ti je. Šta ne valja? Linija ti ne valja. Aj, ulaz u auto, nemoj me nervirat. Nemoj da se dere. Izvini, neću se nikada. Ja teško čekam ovdje. Aj, pali! Ajde! Nazad, Paul! Nazad u kodili! Ajde! Gdje je ovaj? U kadine! Šta je bolo? Pa što stao Bog te? Šta ti je bolo? Što stao Bog te, jebo, dragi, pa ti... Pa šta si zviznuo je? Sad sam te čuo, zviznuo si. Sad si zviznuo. Ko je zviznuo? Gdje si? Pa nisam zviznuo, čovječe, zviznuo? pa kako ću zviznuo kad nisam dobro parkirao? Kako nisam dobro parkirao je, ti liniju? Sad si zviznuo. Nemoj psat liniju. Ne psuj mi liniju. Zviznuo si. Nisam. Aj ponovo, molim te. Dobro, aj dobro, zviznuo, nisam zviznuo, ne znam, nija, svim si smutilo, aj ponovo. Aj molim te, ko Boga ponovo, haj. Ja. Najbolje da se ovako dogovorimo. Ja. Uvode satelitski snimak od ozgo. Ja. Gledaj, ovdje ćemo mi... Dobro, vidiš, dobro. ovdje je tvoj kamion. Ja. Jel vidiš ovdje sad kako ovako stoje ove moje platforme? Ja. Vidiš kako ukrivo tvoj kamion? Jel Ja. vidiš? A gdje su tvoje linije jeba? Pa evo linije su ovdje i te najbolje da taj kamion, samo malo op i uđeš ovdje, evo vidiš. Ja. I taman ovako se ova jedna platforma pokrije, ovi ostale slobodne za ostala auta. Jel to u redu? U redu. I slušaj, kako ih ćemo znati? Ja, koji ćemo znati? Zvižduk, kao što je bilo. Najbolje da se... Zvižduk, ja zviznem, ti stani. Ja. Gdje može? Može. Ajde. Ajde. Da ja stavim ovo svoje. Brate mili. Opasno voziš u kadine, Ajde, pali! Ti s meni zvizdak. Jebote, zvizdanje te. Jebalo! Ja ću te pokazat Bog. Jebote, linije. Šta uradu? Majko, gdje je sad? Burus. Burus. Gdje je ovaj Burus? On jebo, ja ću tebi. Čekaj, čekaj, Linije. čekaj.